yankiyam namni tokko nama zina hin dalagin zina dalaydu yojuun nama zinaa godhee hin beeynen zina goote yojuun haddii qazfii janii haddii irraa baatu jira nama kanarraa akka shari'aadhaatti والذين يرمون المحصنات warreen gartee intala zinaa hin dalagin zina dalayde janiin gurbaa zinaa hin dalagin zina dalayde warri janiin qixaaxnii isaan qabaachuu qaban akka shari'aa islaamaatti hoggu 8 garafamuudha hoggu 8 langaan garafamuudha kun hin jiru taanaan atahsabuunahu hayyinan wa huwa indallaahi aziim dubbii tana dubbii laaftu seetan rabbi bira dubbii jabduudha qixaaxa addaa turre isin gadhufuudhaaf taatu boo yeroo 8 garafuun baannaan namtichi nama zinaa hin dalagin zina dalayde jeen fakkeenya tokko isinii kaayee زبنا دوري خيسة انتلا تك تريفة ديكو درتي تورين يرو ريفة ديتو خنا خيسة تي أصو انتلا تك كامي سير راديكو جرتو أصدر اللي سينا دني سنيمين تورين أصو كامر راديكو جرتو غبار راقد ديكا كامي سير خنا ديكا راقد دفتي هوغا بك كام سالة تنجيسو أكسيد دويتي أركان كامني كم كاما زنا دربو توري تيتي كسر كان دويت هوغا دويتي أركيسي چمرت تيافي أمني ريفة فرورا فلا دابتني إسيه كجو جراننگا ديتا إسين كفنتو isin turtee bahuu dinnaan ulaatti dadhabanii obboli bane kaawula maal reefani fuuna ummanni qabriirraa nu eegu jiranii hindiineen kafanne janiin maallaqa fudhattee dhiiti reefa kanaan hoggaa kana duba dhiquttiin jiraa qo'aanuma ittiin uummataan xiqqoo hafee dhaabbadha hangana barirraa harkifachuu jirti irraa hin baafadhattee harkifachuu jirti walaakin irraa bahuu didee harkisiichirraa yoo isin niin baafadhattee harkifattu intaltii sireerraa kaatee jala deemti reefi yaa subhaanallah walit didan amma gaajabaanaan dhaaphaa numetti manni firraa ulaa bananii itti seenan yoo itti seenaniitiin jaan harki isii qaama saala intala sanii gubbaadha jira irraa baafne janii harkisan irraan ka harkisiidha foon CTV foon intala taanii walit dhinee jira amma gaa irra wal qabanii maal godhan intala tana reefinis awwaalamuu qaba tajirtutu miidhamuu hin qabdu saniifuu qaama gartee ta duutee tana murree harkasii irratti haafu akka wal gadhiisu godhuu qabna waan juu yaadan warri reefa kanaatis namni keenya harki muramuu hin qabu qaamni nama keenyaa muramuu hin qabu ka isii muramuu qaba warri isiilleen isiin fayya qabdi nurraa muramuu hin qabdu dubbii wal qabdi jechuu hoggaa kana Maaliik ibn Anas jira isa bira deemanii Madiinaa gama jalaa jira waan kanatti himanii intala takkaan reefa dhiitii reefaa fi qaamni isiidhaa kana walit didee addaan baasuu dadhabnee meeyitaadhaa fi isiidha furmaanni maaliidha sheekha janii dhaqanii gaafatan sheeyni chiikee wajjin dhufe hoggaa dhufe intala tanaan mee waan jette naa himii jeen yeroo qaama irraa dhiqu jirtu kana waan jette ni qabda wanni niin jee qaamni saala intala tana zina dalaguu turee jeetiin akkanatti harkarra kaa'ee harki kiyyechuu waan ichi naaf jetteen akkas taanaan nama zinaa takkaa dalagee hin beeynen zina dalaydeetteeniis akka barra keeyse kijibarra keeyse kanaafuu hoggu 8 gara faajee wal gadhiifte hoggu 8 dhukka irraa kaasaa jina langaadhaan wacci akka machallooni beeytaniimi wacci haroora isaatiin hoggu 8 akka gaarii dhawaatti gara faajeen hoggaa hoggu 8 marraa 8 leelaan garafan qaamni intala duuteetii fi ka intalaa wal gadhiisan jechuudha haddiin san irraa baanan tanumaa rabbiin asit dhaqqabeeti qixaaxa akhiraa irraa hambisuudhaaf asitti gagarafamtee badiisan jalaa baatu rabbiin godhe jechuudha walaakin ammoo anaaf isin nama takkaa badii dalagee hin beeyne nu heerumuu diduudhaaf jecha nama takkaa badii hin qabne nu fuudhuu diduudhaaf jecha yaa baleeyso nama heerumni dirqiin ta'u nama fuudhuulleen dirqiin taatu tana gaceelloon naamata seef godhadha namni wal jaalatee wal fuudha wal jaalatee wal heeruma yoo jaalalti kana lachuu hin jiraanne akkamiin namni wal fuudha isiin si heerumuu diduudhaaf mirga qabdi innilleen si fuudhuu diduudhaaf mirga qaba namni hundaa'u rabbiin mirga kaa'eefii jira mirgi nama tokkolleetu dhiibamuu hin qabu mirgi nama tokkolleetu sarbamuu hin qabu wani rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa intala takka abbaan yeroo nikaa godhu dura iznii gaafadhu wani rabbiin juuniif mirga intala tanaa eeguudhaaf akka mirgi intala tanaa eegamuuf kan rabbiin abbaa isiidhaatii yeroo nikaa gootu dura iznii isii gaafadhu wani rabbiin juuniif yoo isiidhaaf hin taane naan ta'uu jechuu dandeessi yoo ta'uufi baate annaan taane gurbaan kun jettee falmachuu mirga guutuu qabdi yoo ta'eef ammoo isiin ucal jettii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubri akkami abbaatiyyaa abaluutu si rufatee ni kana godhi jaa ni kan si godha akkami yoo jetteen dubri caljaaje caljachuun san izni kan nachuusiitii jannabiin sallallahu alaihi wasallam dura durbaanan siya hayyee taar mallaadha ammoo naaf taa yookaan naan ta'u jettee birraa dubbatti akkasitti isaa lachuu izni gaafadhaatii ni kaa godhaa malee akkana jettanii ni kaa hin godhinaa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kun mirga isaanii eeguudha ibsa intalti takka naman jaalannetti dirqamaan abbaan kan nuu hin qabu namni isiin hin jaalannilleen dirqamaan butee kan taane godhuu hin qabu namni isiin hin jaalanne akkamiin na jaalachuu dhabde jee dirqiidhaan isii tana gartee ifiin jaalachiise jee yoo jaalachuu didde
irra bobbahee arrabsuun suuraa isii jijjiiruun suuraa isii Facebook babbaasuun suuraa isii edit godhee YouTube gubbatti ol baasuun wallahi kun hundinuu wanjala gurguddaa obboleeyyan kiyya rabbii keenya sodaachuu qabna rabbii keenya sodaachuu qabna yookaan qixaanni waan kanarra nu dhufuudhaaf ta'u addunyaattis ta'e akhirattis qixaaxa ajaa'ibaati waan ajaa'iba isinitti ta'u waan akkanaa kana nu uummata Oromoo kana malee uummanni biraa tokkollee nu hin agarre waan akkanaa qaban maaliif akkana wal xiqqeessina gara biraatiin biyya keessaa diinni halkanii guyyaa nurra bobbee nu gabroomsaa jira nu ajjeesaa barataa barattuu akkan taane godha hedduu takka gartee wanni biyya keessaa nu jiru waan garaa nama balleessuu fi waan jiru nama busheessuudha ammoo isin warri biyya irraa yaatan